lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam, naimbag ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket naggapo iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan aklaro. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumet nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan aklaro. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas ko. Padas nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak anaasampay laeng adumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ni, sa dino ti papanamlakay. Kasla agdardaras ka mat. Wena, tanay. Diyak kaya ti maladaw iti papanak. Na, sa dino nga rod ti papanam ko na. Iti kabang-ibang nga barangay bakit? Mapanin kami dumayo iti basketball. Basketball manan? Siyempre Championship kami ni Dagat. Mayat ti laban. Iso mayat mo't abuyaan. Mayat abuyaan, wano mayat apustaan. Ay kat parehas da bakit? Ay na, klaro aya. Kastoy ka dilata ka na yun matan, ha? At dayta ka man nakon. Di na ka di malasan. Tapno saan ang maabak timpusta. Sabay medyo dakkel jay. Sige, tumapan ako. Sa nabali, tagawid ak matla nga dagos. Apaman amalpas ti basketball. Aya! Ay kat sigurado nga rin ti panangabak da ano kas tangagpay so pare. Ay wala pare. Wen, pumusta akmet pare. 5,000. Okay pare. Wen pare, sigurado. Wen, umayakin ton madamdama. Agdi ko sa klabit. Sige, bye. Rumor ka manan? Oops, don't talk to me. Ayos na, don't talk when your mouth is full, bakit? Na, di nakman pagang angawan akasta, sika, klaro? Tapusong bakit? Relax. Joke only. Si kamot, di ka man lamaangawin. Anya ginangag ko. Pimusta ka manan iti basketball, ha? Don't worry, mahal ko. Basit lang agatad dayjay. Ay di ka man dita, klaro. Laglagi pam adu alawas pa iti palabsan, sakbay nga agsweldo ka. Isungarod anak ipustaak bakit? Marikrik na ngamin ang mga bak kami itakar. No mga bak kami, di all goods taag dubli ti 5,000 apustak. Kasano numaabak? Ay sus, negatibo ka man ngaminin ngagpampanunot bakit? Sa anak a negatibo, klaro. Pampanunutek laang matibigat. Saan akas kan ka, happy go lucky? At least, ada trabaho, bakit? Saan akas ka dagiti daduma dita? Asugadur da lang arudan. Awan pa'y trabaho da. Adda nga agpay so trabahom. Ngam nalipatam samutan nga damat pamilyam. Ha? Trabaho, barkada, sugal. Kastalatan ti rutin mo. Kat inton agawid ka, sigurado anabarbar te kantumanan. Dahil tamad nga rin timako na nga inanak, bakit? Ay na, saanan a panagina na dayta? Nudi kat panangliklik kadagiti responsibilidad mo kas ama ken asawa, klaro. Ti asawa mo ngay anak kaw. Apay, di pa simbang pait manipod iti trabaho la. Saan pa'y tatang? Ne, makadlawak sa. Iti anya, tatang? Kanayon mo't nga awan ni Claro tunggal umayak dito'y balayaw. Ha? Ay, ikwa. Busy ngamin, tatang. Wan, busy iti trabaho na. Busy, kunang? Wan, tatang. Ibagamban ti pudno anak kaw. Anda ka di parikutyaw nga gasawa? Awan mat di, tatang. Am-amu ka nagnes. Amaw kan marikrik na nga da parikutyaw nga gasawa. Iso nga ibagamon tanay. Da kaya ti agpugpug taw. Kas iti sigod lata, tatang.
Awan pa'y lang nagbaliwan di manugang yo. Saan ngagbalin dayta kanya, Agnes? Tatang, Ibagam ija asawam, tagsubli akin ton bigat. Ibagam akayat ko ang makasarita. Lalaki iti lalaki. Sanda ka pinadakay? Tapno baybayaan na kalaang ti irresponsable anak ki asawaam. Nalipatan nan samot ang ti responsibilidad na kasmay sa nga amakin asawa. Nasaya at may tanadanon ka dito'y abalayan. Uwin nga rod abalayan. Kinapudno na kasangsangput ko laing mo't ang naggapo ijay bangkag. Kay, kumusta? Anya nga'y ti madamag abalayan. Kasla, adda na patag nga umay mo mo ibaga. Talaga nga adda abalayan. Ay, maipapan iti anya dayta, abalayan. May papan ita anak mo. Ni kadeklaro, abalayan. Ay katwan sino pa'y kumangay? Kat isumot ni makagapo no apay nga agabalayan ta. Bagbagam di anak mo abalayan. Talusan pa'y lang agbalbalew. Amangan no siya kun amismo timangted iti leksyon kan kuana. Ay namin anok mo na binagbagaan, abalayan. Ang mawamulat ta. Di nakdenggan na pulaws. Talaga natangkan ti ulo na. Ay kat di ka mauma amang bagbagakin kuana aabalayan. Talusan pa'y lang agbalbalew. Amangan no agbalaw tulaangan. Inton panawan taon ti pamilya na. Basol mo, Agnes. Basol mo no apay nga inong ungtanak manan ni nanang itay. ha? Ni, taapay mo't nga inungtan na kanina ng lakay. Di ka man aging dadamag, Agnes. Kat nunapan ka no ni tatang mo ijabalay. Kat pinangtaan na ni nanang ko. Ano dilak kano kabailan abagbagaan. Amangan no isu kanon amis mo timangted iti leksyon kanya. Pulungera ka talaga. Sa anak anagipulong klaro. Imbagak laang matipod no. Diyak amukin ka. Makaumat ti kastang ugalim. Ha? Nakarkaro ka pa'y klaro. Na, sumungbat pa'y lang. No kunam ang makauma ti ugalik. Nakarkaro ang makauma ti ugalim. Isu akwits talaangan, klaro. Basol mo. Basol mo ti kastoy ang mapaspasamak iti pamilyata. Basol mo. Na, tasyak pa'y din nakabasol. Kat talaga mo. Ngamin, binaybay am ti pamilyam. Kasano ko mga ibagam abinagbayan kayo? Kat itag kumat ti sweldo ken ka. Bonus pa'y no mga bakak iti sugal. Saan aday tati puntok, klaro? Laglagi pam kumaasaan kan abaro. Pamilyado kan atao. Addan asawam kan addan do aputop mo. Amo ka! Amo matgayam. Ngam apay ngay adi mo mat among aramidan ti responsibilidad mo. Amok ti responsibilidad ko. Ngamin, sa anak mo't nga agkurkurang amang mangted iti kwarta ken ka. Klaro, saan lang ang akwarta ti kasapulan mi kadagiti anak mo? No di ket si kaamis mo, ti presensyam. Oh! Adula amin? Agdrama ka man ako nakon. Dita ka man langin. Anya nga oras sa sumangput ni Claro, balasan ko. Day tatijak masungbatan nanang. Ngamin, sumangpet lang ang dayjay no kaano akay kayat na. Sigurado nga addaman ng dayjay ijay ili ang makiin-inom kadagiti barkada na. Anya? Day tatipod no nanang. Ay, hapo. Una yun dayjay a tao. Anya nga taay at ikasayaatan nga aramidin tayaw tapno agpalpaliw mo tayo. Ay, diyak amo nanang. Maistresak una yan iti kasjay nga ugali na. Ket no di na pa yan matulungan nga agaramid iti assignment dagiti anak mi. Taun-unaan na mo't dagiti babarkada na. Ay, makauma at talaga nanang. Ay, mala. Bayam, tabagbaga ak tumalim ni Claro, balasang ko. Adda-kada kayo day tananang. Ang no bilang takasarita, wano bagbagaan yun to ni Claro. Pangaasi yu ta saan yu lata kuman nga ibagbagaan na kasarita dak. Sigurado nga apang anak maninday dyan no kasarita yu nanang. Wen, di ka agdanag, tadyak ibagbaga, balasang ko. Agyaman nak nanang. Sige,
Mapanak nga ruday, tapno dinak madanunan ni Claraw dito'y balayaw. Anak, liklikam kumamutan ti barkada. Kang runaan ti amin, liklikam maun ti sugal. Ngamen, awan ti nasaya at nga itid na day ta itibiyag mo. At day takay man ako nanang. Bigbigat ng sirsirmunan dakmanen. Agbalbaliw ka ngaminin, anak ko. Ikam itinaan-anay nga oras ti pamilyam. Iti kasta, saan nga umadayo ti riknadaken ka? Nang runa dagiti anak mo. Saan to ang mapasamak day tananang? Ngamin, mangmangtedak met iti allowance da. Sa anak nga agkurukurang amang mangted iti kwarta kin ni Agnes. Claro, anak ko. Saan laeng akwarta ti kasapulan dagiti anak mo? Pang-aasem, tadi mo kumamot ipalubos ang madadaol ti pinukil mo a pamilya. Gapulaeng iti sugal ken barkada. Domingo ita, iso nga grubwat ka. Taag kukuyog tayo ang mapan makimisa. Ay, saan? Diyak ti mapan makimisa nanang. Claro! Amuyo mo't ajak sumsumrak iti simbahan. Da kayo latan ti mapan. Kuyugan nyo dagiti agiinak. Jak lakit di kaya ti makansyawan no bilang laeng. Amangan no ibagada pa'y anagbali na kun a pastor no makita dak dagiti amok iti simbahan. Oh, Brother Claro. Kunadam tukid din sa dak pagkakatawaan. Jak mo't kayat Ay na, saan a pagkakatawaan day taabanag anak ko? Tunggal may sakadatayaw, kat nasken laeng amapan makimisa. Ta iso day ta titaraon, ti kararwa tayaw. Kasi tinakunakon nanang sa anak ana irwam nga umununag iti simbahan. Iso pangasiyo ka day, tadita kon pilitain. Da kayo latan kada Agnes ti mapan makimisa. I feel it in my finger. Agnes! Hoy! Agnes! Agnes! No. Apay nga ya, kasla na uli makmad ti balay. Remorda nga ta. Awaga manggit din Agnes. Ne. Maglokon. Nagkatumad gayang timiskul na. Ang mga awagan na kita'y madamati inom Diyak magkinit kita agpaisun ti cellphone ko. Padabay gayang chat na iti messenger. Sa dino, ti ayan mo. Adda kami ita dito'y ospital. Nangato tigurigor ni Tristan na dingge kano. Dingge malagaya. Adayo iti bagis dita. Tinasayat. Agsubli akit niya balay da pare Arman. Inton bigatak to na mapan ni Jay ospital. Ibabas ko pa man ti uminom. Kakaisuna na nga bak kami. Layos ti arak ko naman. Kumusta ni Tristan anak ka? Stable matanti kasasaad na tatang. Angam sigun kadagiti doktor. Masapul ka nulat na ang maobserbaran. Tani, on and off lat na matigurig-ur na. Kat ni Claro ngay, sa dino tayan na. Diyak ka mo tatang. Idi kalman pa'y laang aw-awaga. In-text kan in-chat ko pa yan. Ngam nagsinlaang mat. Diyak mat na uray nga imay dito ospital. Talaga nga irresponsable day ta nga asawam, Agnes. Tatang. Diyak bagustuan ti kas nakarabid na.
Nasaysaya at sakit day. Ano rumwar kayo dito ospital? Agawid kayo pa'y lang ijabalay, anak ko. Kinapudno na. Day tamot laang ti pampanunutak, tatang. Awanan konsensya day diya, klaro. Anak na tila ospital. Ngam kaslawan lang ginkwana. Wan nga rod, talagang aglablabasan day ang tao. Nalabit nga addamanin iti balay dagiti babarkada na tatang. Isu adi na masangot ti umay mang sarungkar iti anak na. Ay na, naimbaglaan ganda nagsubli ka na gaus balasang kau. Oh, nanang, anya tinapasama. Amay akas ta tila ngayon. Ni Claraw, na-aksidente ka no iti motor, kabayatan ti panagturong na nga umay dito'y ospital. Anya. Anay ko, anay, nagsakit intero bagik. Ay, di ka ngamin kuti-akutia. Ano, saam, taado ti donor mo, gapo iti pan naka-aksidente. Nanang, ni Agnes ngay. Sa dino tayo na. Nagawitan Nalabit ang makumikum itan ijay balayaw ang mga asikaso kadagiti anak yaw. Nugasta, rimuaren ni Tristan, nanang. Na-discharge itayon. Hindi naabuan ni Agnes ang nasaya at ti kasasaad mo. Inyawid na mutan ni Tristan. Nasaya at mat nga rod ano rimuaren. Tapnosan kami adwa pambantayan nyo dito ospital. Ket, kasano? Kumusta kan, Manong Claro? Dito si Bibiyag pa man, Karen. Naimbagkit di ata na ilasat mo. Amom ka di akas taunay adanag mi di opisina, idinadamag mi ti pan naka-aksidentem iti motor. Jak tubay madanagan. Abay, di yo amo tay pagsasao ako na nagat. Masamang damo, mahirap mamatay. Anya? Ay, sika talaga Manong Claro pasig akalukwan ti amom. Agam, puwera angaw Manong ha. Agpaimbag ka adagos tani, kasapulan da ka ni di opisina. Amumutan, saan nga gandar tilugan no awan driver na. Wen, danag mun aya Karen. Sumragak mutla nga dagos. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Kabalak da ito At dayo iti bagis da ito Idayadam. Agyaman nanang. Ay. Nawanan niya man na anak ko. Ay, mabitlaan tayo ko dagiti kagawa am anak gapo ijay ospital wine. Nay, apay akasla na ulimak mo tibalay nanang. Saan aya asabado ita? Wine. Nay, sa dino ngay nga roti ayan ni Agnes. Apay ngay, adi man laang matimay simabat, uray dita arubayan laang kuma. Kunak man no kunayo ama kumikom dito'y balay, iso asan anap na pa ni di ospital. Apay nga akaslawan mo dagiti ubing. Kasla naglinis kan na urnos mo ti balay nanang. Ay kwa. Tsaka mo anak ko. Panag ko na kat si kalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Pangasiyo, nanang. Gat ko makasarita ta asawa. Nabartag ka manan. Saan mo't nanang? Nakainumak lang. Talagang awan babain mo anya. Tunggal umay ka dito nabarbartag ka. Talaga ka di nga awanan pagbalbaliwam si ka ha, Claro? Pasensya kayo, nanang. Pasensya. Dayta ka na yun, tibagbagam. Di nanang mo't. Abay, di kay pailang nairuam kanyak. Una yan, tikas ta nga itsuraam, Claro. Kasla saan ka pa'y anagdigdigos iti manungal daw.
Sa nabali at gwapo aklataman na lang. Maudi ko man daytoy nga iumay mo dito'y balay, klaro. Pangaasim ta respetuam kumamat ti desisyon ti anak ko. Ha? No kuna na adi na kapay lakayat ang makasarita, maminsan laeng kumati sao. Saan kumaanatangkan ti ulom? Ay, saan na lang? Masapol ang makasaritak na asawa. Na, Agnes! Agnes, asawa! Pangasim ka di atag sarita ta. Rumor ka di ta bakit? Denggan kumamit. Pangasim! dagulit kamutan niya. Katno ka ibagbagak laeng adi na kapay kayat akasarita. Nanang, Ala, agawid kanta ni, rabiin. Nakababain ka dagiti kaaruba. sana nang. Sana nga agawid. Aging gasan ko makasarita na Agnes. Agsubli kan tulaangan inton saan ka nabartat. Bareng kayat na kanton ang makasarita ti anak ko, klaro. Agyaman hak. Tapinatgamot lang ang tigid daw kung agsarita ta. Bakit? Una, tadagulit ka mat. Apay, anya ti ibagam. Anya ti kasapulam kanyak, ha, klaro. Bakit? Tapno ibagakan ka. Na akon iti ugalim. Agbalbaliw akong bakit? Promise. Kastamat lang ti imbagam manen iti klaro. Ha? Kari ka akari, ngam awan mo't apulos tinungpal mo. Nasakitan tilapayag ko adumdumag kadagita akari. Agnes, bakit? Amom ka di ang nagsakit itirik na. Nukas di nga agsangsangit dagiti anak mo. Kat sapsapulan da ka, ngam awan ka. Sorry, bakit? Ikari, saanan ang maulit? No kasapulan da ka, awan ka. No agsaksakit da, awan ka. Ngam no dagiti babarkadam, kanayon nga da ka. Pagawanan na ka din, bakit? Sorry talaga. Aklo nagabidot ko ti amin. Sapay lang kuma, tamapakawanak. Saan nga umdas ti pamakawan lang ang klaro? Ikarik nga ramidag amin akayat mo. Bakit? Mapakawanak lang. Amumat no kasano ti kinapatagyo kanyak kadagitan nakta. Saan ka ti? Nupod no anapatag kami kan ka. Apay nga rod ang mas pinilim dagiti barkadam idi na ospital ti anak ta. Uray si ka. Na aksidente ka lang nga rodan. Ngam aging gaita. Saan ka pa'y laeng anagnakam. Imbes nga agnakam ka, talumaklakay kan. Saan mat? Taad-ad adumuldulдог ka. Maudin da iti akong daway. Bakit? Basta ikanak pa'y iti tsansa. Ikarik, talagang agbalbaliw akon. Ti may sapay agundaway. Kat saan laeng abasta-basta maitan. Rumbeng na laeng mat apagrigatan. Kang runaan iti amin. Nasken laeng mat nga aywanan. Amok da ita bakit? Isungarod nga tuya kasi papakumbabang agkit-kit daw iti pamakawan gan ka. Kanagpakpaka si ak, ngay kanak pa'y kuma iti may sa atyansa. Amang panagnag at talagang agbalbaliw akon. Pangasim ka di, bakit? Tapno ibagakan ka. Dagiti laengan anak tati makagapo. No apay alumablabanak. Kadyak amo. Kanyak maikari. No kabailan kapay nga ikan iti may sapay agundaway. Klaro. Una yan, tikas to'y abiyang. Nagrigat gayam at talaga, nagmay may saka. Itaklaan ang mga miris, ti kinapatag ti kunada a pamilya. Diyos ko, at tuyak asi papakumbaba, ngagkid daw iti pamakawan, kadag iti saan alasaya at nga inararamid, kan insawsawang ko iti kalabas. Sapay la kuma, tamapakawan na, Diyos ko. Katkid dawag, alawlawagam kumati panunot ti asawak. Agraman dagiti nakay kamangak.
Sapay la kuma. Tapakawanan kan awatin dakmanin. Pangaasim, Diyos ko. Aging gayta ikarkarigatak paylaeng nga ay aywan ni Agnes. Kaslaak manen agar-aram, tauray dagiti katugangak ket didan palubusan ti anak da nga agsubli iti dannak. Tilaeng pagyamanak, uray nukas kasano ket nawaya aklat tamet amapan mang sarungkar kadakwada iti balay dagiti katugangak. Dito'y kumatlaangan ana amiris, no kasano ti kinapatag ti kumararag, ken agkid daw iti tulong ti Diyos ana marswa. Katrina bii, nga ikarkararag ko, asapay la kuma talawlawagan ti Diyos ti panunot ti asawak, kas tamatan dagiti na ikamangak. Iti kasta, ikandakbay iti may sapay agundaway, tapno agdadan na kami manen kas maysa anaragsak a pamilya. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, to'y pagayam mo, Claro. Ken ka pagayam, Claro. Kasapulam at talaga ti agbaliw, saan laeng ababaen kadagiti adu akari, no diket ipakitam, babaen iti aramid. Idjamon ti sugal kan barkada, unaem ti pamilyam. Sursurwam nga ipakita ti panang suportam iti pamilyam kas ama ken asawa. Ngamin saanen ama isublipay ti panawen anasayang. Anusam ngay aywen ken armen manen ti asawam. Ipakita ken paneknekam ti panagbalbaliw mo bareng umanugot tumetlaeng amakidan naken ka. Ngem masapol nga isaganam met ti bagim. Tano talaga adinan kayat panagkunak ket saan mon apilitan. Aklunam tigasat mo, tabasol mo met no apay anaumakin ka ti asawam. Alakastan pagayam, Claro, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag